Deputy President. Nĩ mĩaka 2.5 yatigana gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩtabanio, na atongoria nĩ manjĩtie kwara ndama ciao o kahora. Thutha wa kũhagũrwo, ũrĩa ũrarĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua augĩte nĩerũmĩte Keni na ndagetĩkĩra rĩngĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩthiĩ metha-inĩ ya ũtongoria gĩtarĩ na kĩama kĩrĩ na hinya gĩa kwĩhocia, na nĩaretha arata akũrutithania wĩra nao, amwe ao marĩ atongoria kuma ikamba-inĩ. Kwa hivyo mimi nataka niseme tunaongea na kiongozi Kalonzo, mimi na viongozi tunaongea na tutapanga vizuri na Wakenya wengine kina Eugene Wamalwa, wengine kila pahali huko Masaini. We are talking as Kenyans, tukitafuta njia vile tutajipanga vizuri kwa sababu ya uchumi wa Kenya yetu na tumalize mambo ya uongo katika hii Kenya. Gachagua akoretwo akiuga akaheana mwerekera wake wa ũteti na atongoria arĩa akanyitana nao mwaka twerekeire. Umwe wa atongoria acio arĩ mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka. Kiongozi wenu Stephen Kalonzo Musyoka alisaidia Mwai Kibaki akiwa na matatizo, ameshida kura ya rais lakini hana wabunge ya kuendesha serikali. Kalonzo akakuja akamsaidia Mwai Kibaki, akasaidia serikali yake, na hiyo serikali ya Kibaki na Kalonzo ndio ilifanya ile maendeleo ya uchumi haijaonekana Kenya tangu independence. Na sisi tulisahau kulipa Kalonzo hiyo deni. Iko na sisi ni watu ya kulipa madeni. Hĩndĩ ya gĩthurano kĩhĩtũku kĩa mwaka wa 2022, kaunti cia ikamba-inĩ cia Machakos, Kitui na Makueni ciarĩ na andũ 1.7 arĩa meyandĩkithĩtie ta aikia a kura. Gachagua akĩmoria maibaibie gĩkabu kĩu. Ni vibaya tukiungana Wakamba na Wakikuyu. Ni vibaya mkiingia katika Jama Association. Ni vibaya tukisukuma mmoja wenyu hata yeye aingie State House aonje chai ya State House. Mtatusaidia, tusaidiane. Mtatuweka huko ndani, kwa hiyo mpangilio. Mumetuonesha sisi urafiki wakati tunatiwa aibu na wale ambaye tulisaidia. Nyinyi hatukusaidia nyinyi, tulisaidia wengine. Wametugeuka, saa ile wanatutesa, nyinyi mumekuja kusaidia sisi. Sisi ni watu ya shukurani sana, na hatuwezi sahau. Kũringana na harĩa maũndũ makinyĩte gũkinya rĩu, mwaka twerekeire wa 2025 nĩrĩo ikundi itiganĩte cia ateti ikanjia kwarĩra, ũguo kwaya gwakorwo na ũrugarĩ wa ũteti kuma hau. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.